मोगाच्या भाव भयणीनो आणि भुरग्यानो, आयज आमी सायबीर माय कुडी आनी आत्म्या सवे स्वर्गावरण जाल्ली पोरबी संभ्रमतां. जशें तिका मूळ पातकांतली राखून दवरली, तशेंच तिका तिची कूड विबाड जायनाशी राखून दवरली. कशें सोडवणाराक जल्म दिवंक सायबीर मायेचे आंकवारपण महत्वाचे आसलेले, तशेंच सायबीर मायेचे जेजूच्या महिमेवंत जिवितांत वांटेली जावचे गरजेचे आसलेले. मरियेचे स्वर्गव्हरण तिच्या खालतेकायेचे, विधेयपणाचे, मोगाचे फळ जावन आसा. आयचे फेस्त पाप साहेब पियूस 12वो ह्याने 1950 वर्सांत स्थापीत केले. आयज आमी दोन दबाजीक परबी संभ्रमतां. दोन आवयांचे फेस्त. मरिया माय स्वर्गार व्हरून गेलेली परबी, आणि दुसरे मदर इंडिया भारत आवय स्वातंत्र्य जावन 80 वर्सां जालेली उगडास. भारत आवय आजुनी आपल्या सगळ्या भुरग्यांक पौष्टिक जेवण, बरे कपडे या कमीज, रावंक बरी घरां बांदूंक झोजते आसा. जाल्यारी भारत आवय कुशालकायेन, सोबीत, संस्कृतेन ग्रेस्त, आत्मीक विशेंत फळाबरीत जावन आसा. आमच्या देशा पासत आमी देवा लागीं सर्व आमच्या परजांक शांती आनी उदरगत फावो कर म्हूण मागुया. आनी मरिया सारके देव आमकां खालतीपणी जियोंक आनी सदांच देवाची व्हडवी गावोंक आपयता.